Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong ke HSPDP maukan raw constituency hena ka step kilalait bani kendo UMDC ka maukan raw constituency uba Martel and Mukim banpan jingker khu kerdo nakabenta kani ke election ke banlong haka arpwe tarik urempang arjar arpesan. Habai keren bat uba Martel and Mukim ure thu banaka daw jong ke jingshitom jong u umla shu ban mi bani khon kani ke election bat hadin bule kendo bat kinong yalam ka seng kila IT sha ka seng kme ban jet yu ukertong. Ulaong bakaseng kalajiat iuba toris banlong kumukertong jong kaseng nakamaukan raw constituency. Shushu ula kentat halor kajing ong ba utmu ban penyeso no sya kaseng UDP dak ba ulaong kini baro kidai tangki khobor ke kling kating up ulaong ru badan ki ba ong ba ula pha ya ki brio shane shatai henrei kini kimdei ki ba shisha namar kajing shitom shimna la bandum banlang. Ulaong ba uba toris udai ukertong bala penyeng de kaseng HSPDP bat kum unong yalam kaseng unia donlang bat ki bat un kerkhu kerdo baru i ha kajing start jong ki pat ba bat ki nong kershan jong kaseng ha kajing kendo bat katu ban ki unong yalam jong ka parti ki ba ha pa ko jong ka mau kun ro circle dan pedang kajing sistem bang terus pun ki cincia ki cuma dai bat ki MDC adu ko por ba sekolah syu ban yala ya kan election ni ya perkhat katukat ni kebentar ban yo kandidat dan rai apdang kecimpang poi se kecing sukut jimut Nomor poin yang kecil sekut cimut, baru ki lomba, agak cimut, nilai mana IT no, siaga central body, bahkan le juga berungkam, kecilnya dah ibat kecil cet, ya bukan didik, kena kalau, kecil sisa, dah ibat suatu bakla. Kada hiwalala ada ke parti pernah tu muta ada presiden jong ka mau kada satu bat tu senior vice president jong ka parti HSPDP je ke HSPDP ke bu yo ba tulis banlong kandidat jong ka SDP naka nyau mau constituency je nga banong kumno ya ka sim ka bui chong ka partai ka bayi dai bat ka parti don ki ba ong ba ya so UDP ka ko long ba ka si ka de but don ki ba ong ba kan shot ban pha ni ki bri situation de kam de ta kan hok ni ka ni ka long ba nomor bangadan apdang ka chimpang klam la ban lum dia kecil suku cimut kawai apa jong kasar ku di lidar baro dengan bangun lah syue kecil penjahit jong ka central body jong ka parti baro kawai dengan ka parti kelarai budget yo wa tulis wah unang kandidat jong ka parti udah official kandidat wa ngamna andong ba ngam yodon kedi nomor hai ka circle siaka parti bahkan le ya keberangkatan ini ya kecil start ini nung tabot banam supriang ya kano kecil cung lo ba ngamdai su parti man ini nung yalam cung parti adai nung yalam cung parti but aku cukup por namar bangadon napdang kecimpang pon kitam kiba makiar kiar balai nomor bakalong sebar kecing lah cuma deng cuma cipang ndai bang kiar nak daw ndai di kena cipang kam island yang aban ya perkat banyak pertai banyak trade kita tengah kecing start cung brio cung konstituensi kam tengah kino kersan cung parti mulai sibun pi baro mulai